BOTSWANA ko le BOSUPA mo phatleng phirimaneng ya tsatsi la MOSUPOLOGO dikgang ke tsa BOTSWANA television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makoro di tibolegela ka go leba ditlhogo Dautona Advocate Boko phaketsa emeletse go ya Phuthegong ya itsholelo kwa Switzerland metswedi e harologaneng ya itshetso mo mohameng wa ditswammung e lejwa e le botlhokwa mo go tswakanyeng itsholelo fa mo go tsa metshameko maloko a komiti e ntšha ya lekgotla la BFA a rutentshiwa ka melawana le ditsamaiso tse di lolameng tsa kgwele ya dinao Morwarre Topotaposa o tolokolola ka puo ya diatla ha re tsena mo go tsone Dautona Advocate Maboko emeletse go leba kwa Davos Klosters kwa Hudson la Switzerland mosong ono go tsena Phuthego ya World Economic Forum e simolotseng gompieno Dautona Boko tla nna le seabe mo dipuisanong di le mmalwa jaaka tse di itebagantseng le itsholelo le tsamaiso puso tsa kgaolo ya Afrika mmogo le gone go tsamaisa dipuisano tsa tumalano ya papadisano ya mafatshe a Afrika ya African Continent Free Trade Area Dautona o tla boa gape a tshware diphuthego tsa maemo a kwa godimo le baeteledipele ba bangwe ba mebuso le bagwebi BOTSWANA ntse e kopanela kwano raeta ile gore eta go kopana jalo le boradikgwebo ba ileng gore ba ntse ba le ko mahatseng gongwe ba ko mahatseng a mangwe le gore ba setse ba ithomile ebile ba na le media gore ba tsweletse jalo ba direla batho ba mahatsa a se le ditiro so ka gore le rona re le puso e ntšha ya UDC engwe ya dilo tse re di beileng gape le ga rona ke go dira ditiro mme ebile e seng ditiro hela go di dira ka mmetela kana ka dipalo tse di rileng re bone gore go tshwanetse gore le rona re takwana re tla kopana le bagwebi mme re ba gwethe jalo gore ba tekole hatseng la BOTSWANA ba te go dira ditiro ba direle BOTSWANA gore BOTSWANA ba bereke mme mo malatsing a re tabe re le kwano e tabe le gone gore re tabe re tsamaisa Dautona jalo mo di bokopanong le bone boradikgwebo ba ba farologaneng gore ba teko BOTSWANA ba te go investa mo lehatsheng la rona go ta go dira jalo go dira ditiro le go dira dithoto tse e leng gore ka di rekisa ko mahatsheng a se le gore le puso le yone nne le letseno re gakologele gore BOTSWANA o sa tswa go bontsha lehatshe gore ke lehatshe le e leng gore le ha go hetoga puso ga go nne le dikgoberego so mahatshe a le mantsi ba dumela thata gore we can be a trusted nation in terms of security le dilo tse e leng gore di tsamaelana jalo le democracy kana upholding of the rule of law e leng gore it applies to exchange ya puso ha gare ga gongwe di-party tse di harologaneng mme gone mo go rurihaleditse bogolo thata bone ba e leng gore ke boradikgwebo ba ba batlang go ta ko lehatsheng la rona gore lehatshe la rona go na le kagiso ebile mme ga gona any threats tse di tshwanang le ha e leng gore ko mahatsheng a mangwe ra itse gore ha dipuso kana mebuso e hetoga go nna jang gore le ha e le gore ba ka ga hetoga puso ba le teng ba thomile mo lehatsheng dithoto tsa bone di tabe di ntse di babalesegile Tona ya meepo le kgotetso mme bogolo Kenwendo a re ditswammung di na le bokgoni jwa go aga mahama e o itsetsepetseng wa go dira dithoto ka go tlhomamisa gore dithoto le ditirelo tse di tlhokwang go tsamaisa meepo di dirwa mo hatsheng la BOTSWANA o boletse fa go tswakanya itsholelo go tshwanetse ga akohelwa mme Kenwendo o na bua kwa Phuthegong ya bana le seabe ba meepo le kgotetso e rulagantsweng ke lephata la gagwe ke o lebogile re dipotsane wa bega Kgankgolo ya Phuthego ba na le seabe ba mahama wa meepo e rulagantsweng ke lephata la meepo le kgotetso ke go ba tsamaisi ba mahama o sebaka sa go thulanya dithogo go taka ditsela tse dišwa tse di ka thusang go tsisa diphetogo tse di ka thusang mahama go nna le seabe mo go direng dithoto go thusa go thama ditiro mme Kenwendo a re tiriso ya maranyane go epa ditswammung ke nngwe ya dikgang tse ba na le seabe ba tshwanetseng go bua ka tsone ka ke nngwe ya diphetogo tse dikgolo tse di diragetseng mo mohameng o We further recognize the need for beneficiation and value chain development so that we are no longer just exporting raw materials. La tsela BOTSWANA la tshwanetse go itebaganya le go dira dithoto tse di harologanyeng tse di tswang mo ditswammung ka seo se ka thusa go aga mahama o dirang dithoto maikelo a mangwe ke go netefatsa gore ditswammung di etelwa go nna dithoto mo BOTSWANA go sa tlhokele gore di isiwe ko mahatsheng a sele And energy projects are anchors in the economy and can support industrialization. I implore you
as industry players. lephata la moepo le kgotetse la go sekaseka dikgakololo tsotlhe tse di tswang mo go lona le bomaitseanape ba mogama wa meepo Into the ministry's strategic plan. go boletse ga go dupaditswa mmung tse dišwa go tshwanetse go emelwa ka dinao. So you need to be doing significant exploration now to be able to replace the mines that are currently operating, because they're not going to be there forever. So, but we are not seeing, as the minister said, we are not seeing a lot of those exploration licenses being converted to money. Emang ka dinao le bate di tswa mmung mo lehatsheng leno e seng jalo ha di tswa mmung di hela kwa meepong re tabo re sena meepo e ka tshegetsang mohama. To rejuvenate this exploration. Otherwise, we'll come to the end of all the current mines and there will be nothing to show for it. Mmekene wendo a re lehatshe la Botswana le bagano ke namane e tona ya go tshepisa bareki ka bothokwa ja go reka ditamane tsa di tswa mmung gona le go reka tsa maitirelo. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Boroni. Kgosi kgama wa bone o phaketse a ikanisiwa mo pulong semmuso ya phuthego ya ntlo ya dikgosi mo notoropo kgolo ga Boroni. Kgosi kgama o ikanisiwa jana sena go amogelwa semmuso kwa ga Mmabesi kwa Serowe Ngogola morago ga go tshwarelwa mo sebakeng sa dingwaga di le 45 Kgosi kgama o ne a kopa gore ba mo inele diatlametsing ka jana a na sa tsena go ikanisiwa ga dikgosi kwa phuthegong ya ntlha ya ntlo ya dikgosi ngwaga o fetileng o ya fifing. Ikaniso e ne e tshwerwe ke modulasetulo yo mošwa wa ntlo ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi wa Gangwaketse. During our first meeting, which was scheduled for swearing in an election of the chairperson and the deputy, we did indicate that 2 members tendered their apologies and were subsequently not sworn in. But according to the rules of the House, no member should participate the activities of the House before taking an oath. Hence, we had to perform the House ritual. I wish to announce that the official opening, honorable members, we will be traveling to Palape for Ntlo ya Dikgosi capacity building program. Ntlo ya Dikgosi has extended an invitation to His Honor, the Vice President, Honorable Ndaba Gaolate, to do the official opening of the capacity building week in his capacity as leader of the House. Re salfong le tulo ntlo ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi o go tlile maloko a ntlo ya dikgosi go nna le sabe se se bona la montong kgatlhanong le kgokgontsho ya bong e tsweletseng ka go kekela mo lefatsheng leno. A re marara tshwanetse a nna sekao mo setšhabeng ka dinako tsotlhe go tlhomamisa gore go nna le ledula le le rileng mo lefatsheng le. Kgosi Malope o buile seo mosong ono jaaka na simolodisa semmuso phuthego ya ntlo ya dikgosi wa betswe Mpolobusi wa bega. Maloko a ntlo ya dikgosi a kopana jana ka nako e setšhaba se tshwentsweng ke dikgang tsa kgontsho ya bong tse di golelang pele. Mme bana le seabe ba tsweletse ka go thulantsa ditlhogo go batla metlhale ya go hedisa kgontsho e. Dikgosi di rotloeditswe go tsibogela dikgang tsa kgontsho ya bong le go rotloetsa tirisano mmogo go e fedisa. With the situation at hand, we need a multi-sectoral holistic approach that can be used to address this social aid. I plead with the potential partners to collaborate with Ntlo ya Dikgosi to develop meaningful and lasting solutions to this emerging issue. Le rona kwa mamapeng, a re bueng thata ka kgang ya kgokgontsho. Re leke ka thata go bulega, re bue ka lona go bona gore bothata tota bo ka tswa go tswa ga kae. Ke dumela gore kgang e ga se a baitsana pele ba gogi hela. Go bolana ga bana ba rona mo malapeng, go bolana ga bana kwa malapeng, baagisane ba rona, ditsala tsa rona, le batho hela ba re leng gaufi le bone. A re epe modi wa bothata jo, re humule mo setšhabeng. Go na le kgang ya gore go buiwa ka culture ya rona go supiwa ka re rotloetsa thata wa mme nna ke eletsa gore re bue mo go eteng go te dialogue ka dikgantse jaaka ba bangwe ntse re tsweletse re dira re dialogue ka dikgantse re di tlotle mo go tseneletseng re ntshe tota nka re tlhanolle re bona gore tota bothata bo tswa kae re leke go ikalafa re le setšhaba gona o ka tlang gore alafa ga e se rona re ka ikalafa re le setšhaba sa Botswana.
re senyegile leina ka gore gate ke rona ba re komang ka leng jaanong a re lebeleleng go aga re batswana ba itsege ka kagiso a kagiso e re fetisetse le ko malapeng a rona le ko metseng ya rona re supe gore ka boammaaruri batho ba kagiso. Lefatshe leno fela jaaka mahatshe a mangwe le setse le babalelwa ke manokonoko a phetogo ya loapi. Ke ka moo dikgosi di kopilweng gore mantswe a bone a utlwale mo go ruteng setšhaba ka ditsela tse di siameng tsa go babalela tikologo. Climate change remains a topical issue affecting the globe, our country and our communities. Ntlo needs to be part of the discourse as thought leaders and part of the legislature. We are currently seeing unusual rain patterns. Marara and the communities have a wealth of traditional indigenous ideas that need to be shared in the formulation of policies and legislation, as well as internationally. Kgosi Malope wa bobedi a re go gontsi mo lefatshe leno le ka go anyang mo go direng le makgotla mafatshefatshe go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di lebaneng setšhaba. Ka jalo a rotloetsa dikgosi go dira botsalano le makgotla ao. Wa Betsweng Polobosi, PTV News, Gaborone. We tsufale gona o tsubanse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa BOTSWANA television primareng ya tsatsi la mosupologo. Barutabana ba ba dirilweng kana ba ba hirilweng kana kwana le ba ba sa berekeng gotlhelele ba paketse ba le mo megwantong kana mo mogwantong mo tropo kgolo Gaborone go rolela jalo tona ya perekoleselegae Meja Pius Mokgware dingongorego tebane le seemo sa bone. Fa mogala dingongorego tseo tona Mokgware o supile fa ile maitlamo a puso go tlhomamisa gore e reetsa matshwenyego a batswana botlhe go tokagatsa dipehela diemo. Mojadi Mokibelo wa bega Mogwanto o ke nngwe tsela ya go ikuela mo piso mabapi le matshwenyego a barutabana ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa berekeng. Mangwe a matshwenyego a ba roletseng tona ke go kopa tiro ya sennalaruri, seemo sa dituelo tsa bone le go kopa go hetolwa ga tsamaiso le molao o tsamaisang dikolo tse di ikemetseng. We are saying employ us, prioritize us. Re le barutabana ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa thapiwang re kopa go hirwa mo ditirong tsa sennalaruri. Bayang dikeletso tsa rona ko pele. Re thabololeng re le batswana. Bontsi jwa barutabana ba bangwe ba paletswe ke go ta mo mogwantong o ka gore ga bana madi go ka goroga kwano ka ba sa bereke. That are before us of unemployment, it's economic servitude. Mo go amogela dingongorego tseo tona Rre Mokgware o boletse ga puso e tla araba matshwenyego a bone mo nakong e sa hediseng pelo. I'm gladly receiving this petition and I'm going to share it with our president. Akere kana ba riana bana ba gago mongame. Me ala ke batla re ke leke go la shora kere. Molaetsa wa ga Rre Boko wa o re neetseng ga re simolola. O re etsa re prioritize the youth of this country. That is a clear message which is said to us. And re tshwanetse gore go bona le gore re dira jalo ra utlwana. Mme na re go bothokong ba lona le sa itse rona re senona re laelwa jalo. Se re simotse re se dira hela pele sa ntlha ke gore ga re approve any work permit ya matitšhara a tswang kwa ntle. Se e nnile tshologelo mo barutabaneng ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa berekeng. Keletso tsa rona ke gore re by not long from now go setse re kgone go bona dikarabo tse di kitlaneng, in the sense that we are currently ha re bereke a gona tiro e peleng gore teng, and we see a lot of foreigners ba ileng gore ba setse ba file diphata tse leng gore di teng mo di-private schoolong. Re dumela gore dilo di tla hetoga, re dumela gore re tla firwa, re dumela gore re tla duelwa. Tse tsotlhe tse leng gore re a dilela gompieko, re dumela gore mo nako e sa hediseng pele jaaka a buile go tla nna jalo tota ka gore sa le re lela since November 29 re ile go go nonokgafela. Go boelo go rona go buiwe le rona ga re sologele gore re belaele gore go ta iragaleng, re batla gore go dirwe se re batlang gore se dirwe, ga go pala re bolelelwe gore mathata ke eng. Gompieno supa gore o na le ditshwetso tsa di tsereng ga re itse ka tsone, ke sone se bona re le gano tse leng gore di amana le rona. We are highly expectant on him. Tona Rre Mokgware o gateletse gape gore barutabana ba tshwanetse go nna le tshologelo ka jaana puso e itse ka matshwenyego a bone mme e itamile go hetola seemo sa bone. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA television,
gaborone kanyengwe kereng mapodisi a kanya a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone diofisi tsa khansele tsa tomela council chambers di neng tsa thujwa ga bo ga utswiwa dithoto tse di ka lopang madi a fetang 33,000 pula di akaretsa dikhomputara e le khomputara ya ofisi ya modulasetilo wa khansele kapari ya babereki le didirisiwa tsa maranyane ya thelebišene se se tlhalositswe ke mookamela mapodisi a kanye central superintendent Vincent Pititsi a tlhalosa fa go itse go tshware legodu lepe mabapi le tiragalo eo mme fela go santse go tsweletswe ka ditlhotlhomiso superintendent Pititsi le o kopile setšhaba go tlhaba mokgosi fa go ka nna le ope mošwadile kgotsa sepe se se le motshang fa bangwe ba ka amana le tiragalo e ya bogodu go supala ha bangwe ba letse kena e le mo bosigong mo masigong one yao batho ba sena gona go tšhaisiwa ba heta ba tsena gone ko khanseleng mme ga supala go tseneng ga bone ba dira tshenyo e seng kana ka sepe ka gore diofisi mo teng tse neng ra itemogela re di bona di thubilwe di ne di le thataro go ya go bosupa mme mo teng ga tsone diofisi tse ra itemogela le gore mo teng go utswile dilwana dingwe mo teng tse di tshwanang jaaka di-decodera ne le nngwe hela gabe go tsewa le desktop le tse dingwenyana la jalo jaanong re ikgolagantse le ba sepodisi sa Botswana re reporta because ne se la ntlha ba tsene kwa re isi kwa diofisi tse le tsotlhe ba thuba mme ga le ka lemoga re na le security se se teng se leng gore re tsaya gore se tshwanetse re be se le malala a laotswe but jaanong ga o bona ka ga go diragetseng ka teng wa ipotsa it means we have to go back to the drawing board jaanong kana a kere we learn by mistakes jaanong re bone gore ba thubile kwa re isi ba thubile ha go raya gore re lebe ko pele gore what is next mme hela nka re ha tsa gore we will intensify the security more especially mo tomela me gare tsena mo go tsa mafatshe a sele tautona tota Donald Trump o tla ikanisiwa gompieno go nna tautona wa bo 47 wa hatsela Amerika Donald J. Trump o ne a seka a dumela fa latlhegetswe ke ditlhopho tsa ngwaga wa 2020 a sena go fengwa ke tautona Joe Biden go solofetswe gore fa a sena go tlhongwa go nna tautona sa ene ditumalano tse di lebaneng kana ditota ditaelo tse di lebaneng tshireletsego ya melelwane kgotetso le tsamaiso puso ditaelo tseo di tla akaretsa go tlhoma seemo sa tshoganyetso mo molwaneng o ka ko borwa le gone go romela masole go itebaganya le digongwana tsa ditsolodi le ditlhopha tsa borukutli go busetsa molao wa go kganela batho ba Mexico go tsena kwa Amerika pele ga ba ka letlelelwa ke molao gape go solofetse gore tautona Donald Trump o tla busetsa morago dingwe ditaelo tse di dirilweng jalo ke tautona yo tla bong a rola marapo Joe Biden. Re tswela le tsa mafatshe a sele maranyana a TikTok a boetse mo tirisong ka tsatsi la tshepi maabane a sena go kgaolwa go rela lefatshe la Amerika batsamaisi ba TikTok ba re ba itama go dirisana le tautona yo mopšha Donald J. Trump go batla tharabololo Parlamente ya Amerika e ne e dikile e ne e laotse gore maranyane ao a kgaolwe ka go dumela fa kampani eo e le borai mo tshireletsegong ya lefatshe la Amerika ka go te fetisetsa maina a badirisi ba Amerika kwa pusong ya China maranyane ao a na a ntshiwa mo Apple le Google Store ka matlhatso bosigo pele ga kgaolwa go takgola ditsheko ya Amerika e ne ya dumalana le mapalamenta a lefatshe leo gore kampani e tsamaisang TikTok ya ByteDance e rekisitse kampani ya kwa Amerika seabe e rekisetse jalo kampani ya kwa Amerika seabe sa yone kgotsa e emiswe go dira kwa Amerika letsatsi pele ga Trump a tlhongwa jalo go nna tautona wetso re di wetsa ka khutlwana sa tsa metshameko me kgaitsadi ya ke Ntebogang Sebetela o malala a laetse
tla go leboge wena Benson Phuthego motsonetso nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela maloko a masha a kudithamaga ya lekgotla la Botswana Football Association ana kopane kwa Kasane go itutuntsha ka ditsamaiso tsa boeteledipele itutuntsho eo e neng e tsamaisiwa ke lekgotla la FIFA e ne se dimosetsa maloko ao ka fa lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao ya lefatshe la agilweng ka teng ga mmogo le jana morago le go tlhatlhelelwa gore lekgotla la BFA le bereka jang. Dikgwedi di le 4 ba sena go tsena mo ofising maloko ao a na rutintsho ya semmuso go ba baakanyetsa tiro e ba yang go lebagana le yone. Malatsi a ntlha a mabedi a bokopano jo bo simolotseng ka Labone a na itebagantse le go ba ruta ka fa makgotla a okametseng kgwele ya dinao lefatshe ka bophara a rulagantsweng ka teng le go ba sedimosetsa ka tiro le boikarabelo jwa one ka go farologana. Benefit a lot from FIFA in terms of financial assistance. So FIFA itlile kwa no gore go dira mo go teng the governance ba rute ka governance ya kgwele ya dinao gape ba rutele ka the financial governance ya kgwele ya dinao gape ba rute ka di programs tsa FIFA jaaka gompieno re mo go teng re mo cycling ya FIFA Forward 3.0 ba re thuisa gore madi a le gore a teng mo FIFA re ka dirisa yang mme gape re ka accessa yang so the FIFA was here to do an induction mo boeteledipele bo ba BFA. Sengwe sa botlhokwa se malokwaneng a tlhoka go se tlhaloganya ke ka fa dikomiti le mananeo a lekgotla le batla bong ba le eteletse pele a rulagantsweng ka teng gore a dira eng ebile se dirwa ke mang gore a tle a kgona a sa le morago sentle ditsamaiso tse di maleba. Tota ne go le botlhokwa gore new leadership easy the expectation tsa our where we affiliate being CAF and FIFA gore tshwanetse re dire dilo jang hela ka no o etsa re le teng o bona gore they were speaking to how we can access funding reporting le gone gore the executive and the secretariat how we should work tota di ka bontsi re sa di itse go di ganza bo di funds le tse dingwe re ntse re sa itse gore go thokala madi bokae re thoka eng re ta bo rona le rona re le ka kwana re le gala nna ntse re BFA rile mme for now ke tsa re mo level ya gore le bone ba ra banteng ra bo re itse gore mme tota bua maruru bo ha kae ebile re ka bona eng re ka se ke re bone eng ebile se ka takana ko mang go re se kana le tsholoelo tse di go godimo kana tse di gakala like e re toa go tha gona madi re ba rakanya re gongwe batho ba re bolle se leng ba maruri e re jaaka ithutuntsho eo e tsile bokhutlong khuduthamaga e ntšha e solofetse go bofa ditlhako go tshwaraganela tiro tsa lekgotla la Botswana Football Association gore di tsamaisane le se lekgotla le itlamileng go se fitlhelela. Katlego Kgakole, BTV Sport. Fa jaanong re tlolela mo go tsa motshameko wa swimming bangwe ba bathumi ba ba neng ba tseneletse ithutuntsho ya malatsi a matlhano e ne rulagantswe ke ba Botswana Swimming Sport Association ba supile fa ba ithutile go le gontsi ebile ba solofela fa dithuto tseo di tla thusa go tlhabolola motshameko o wa go thuma. Bathumi bao ba buile se jaaka ithutuntsho eo e neng e tshwaretswe kwa University ya Botswana e ne ya Bokhutlong a re utlwe Tshepo Kehimile. Mongwe wa bathumi bao Nathan Setso a re ithutuntsho eo e mo thusitse thata go oketsa botsipa jwa gagwe mo motshamekong wa go thuma. The first few days we focused a lot on our technique. We did a lot of mo matsatsing a ntlha a kampa re ne re itebagantse le go tlhabolola botsipa re ne ra dira butterfly le breaststroke tse ke dumelang gore di ntshiametse jaaka ke kgona go di tsenela go dikgaisanong. Having worked on my underwater turns, which are really the important parts of a race. Mo godimo ga go rutuntswa go nna bathumi ba maemo a ntlha bathumi ba mono gae ba ne ba rutwa ka go ja dijo tse di ba siametseng jaaka e le dingwe tsa ditselana tsa botlhokwa mo batshameking fa ba eletsa go gatela pele. Ke ithutile gore seo se dirang kwa ntle ga metsi se tshwana le seo se dirang mo teng ebile o tshwanetse gore fa o tswa mo metsing o je dijo tse di nang le dikotla. I was able to learn a few things. Ke kgonne go ithuta go le gontsi mo ithutuntsong ya go ja dikotla tse di siameng mme ke dumela gore ka kakaretso kampa e nthusitse fela thata jaaka ke na le maikaelelo a go fitlhelela maitlamo a me monongwaga and work towards my goals for 2025. Ithutuntsho eo ya lekgotla la Botswana Swimming Sport Association e simolotse ka Mosupologo mme ile Bokhutlong maabane mme go solofetse fa e tla tsholetsa serodumo sa motshameko wa go thuma mono gae. Tshepo Kehimile, BTV Sport, Gaborone.
Mo kgaisanong ya mabelo a cross country e neng e tshwaretswe kwa Kopong ka Matlatso Maitumelo mosadikuena wa setlhopha sa BDF Athletics Club le o lefile ko agile wa UB Athletics Club ke bone ba fenyi mo lebelong la 10 km la bommele borre ba bagolwane ka tatelano eo Modisakwena o fentse jalo ka nako ya 39 minutes and 27 seconds fa ko agile a fentse lebelo la borre ka nako ya 32 minutes and 27 seconds Tangisentsho Kapego Maitumelo mosadikuena wa setlhopha sa BDF Athletics yo o sa leng a itlhomile kwa pele lebelo le simolola ke ene mo fenyi mo lebelong la bomme ba bagolwane la 10 km morago ga go fetsa ka nako ya 39 minutes 27 seconds a lengwa serota ke kifilwe ga le itse wa Lions Den yo ena a feditseng ka nako ya 41 minutes 14 seconds maemo a boraro a tserwe ke boikhutso ba kha wa BDF Athletics yo o editseng lebelo leo ka nako ya 41 minutes 28 seconds ka emela BOTSWANA ka 2019 tsone di cross country kwa Denmark so far ke ntse ke wina di race tse dingwe since last year tora me tota mo mabelong ke go ipona ke le kgakala mo letlhakoreng la borre ba bagolwane o lefile ko agile wa setlhopha sa UB Athletics o fentse ka nako ya 32 minutes 27 seconds a lengwa serota jalo ke thapelo ga le boe le ene le wa setlhopha sa UB ka nako ya 32 minutes 57 seconds fa mama borara gapile jalo ke sesebo matlapeng wa Lefika Athletics ka nako ya 33 minutes 7 seconds. It's not my first time. The previous year, it's a position 2. It's a great improvement today. But I'm going to get a number long distance. I just want to break the current times that it's a middle distance. But give it exposure in long distance runners in BOTSWANA. So that we gain knowledge from other athletes. Mabelo a ana akaretsa batabogedi ba bomme ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20 mo lebelo la 6 km le le fentsweng ke go fiwa batsile wa Joining Athletics Club ka nako ya 28 minutes 30 seconds fa mo lebelong la borre la 8 km o nkabetse kotosi wa Joining Athletics Club a fentse mo nakong ya 28 minutes 30 seconds. Mo letlhakoreng la batabogedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 lebelo la bomme la 4 km le fentswe ke lone malema wa BDF fa la borre le fentswe ke ba Kampunang le ene le wa setlhopha sa BDF Athletics batabogedi ba tla tsenela dikgaisano tsa setšhaba kana National Championships mafelo a beke a tlang mme go solofetse gore kgwedi ya Phukwi go nna le batabogedi ba tla yang go emela lefatshe leno ka mabelong a World Road Race. Go saletse go morago mo tsone mabelo ana on the cross country the road race because I can get from Merabato go mahatseng go international events mme ke tsa rengwa bona go tla siama re tla kgona go romela batho gone ko world road race ke sone so se ile gore re tla re kgona go tsentse re se thabolla gongwe gape le rena re ipetse ka thupa re le ditlabo re rutwetse batho di assets tse ile gore ita kgona emela le hatse ba tswa mo di-positioneng tse di rileng barulaganyi ba mabelo a ba supile fa ba itumeletse tshologelo a batabogedi ba tlhwatlhwa mme ba tlhalosa fa ba tlhoka thotloetso gore ba kgone go godisa seruduma sa lefatshe leno ko mafatsheng a sele. Tankisentsho BTV Sport Kopong. Motswana se duela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsena kwa bosupa mme nna le wena tso ba re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka TEME ya sekgoa fela ba re kgaogana tla ke busetse ka go kgaitsedi ya ke Benson Putago o yemeng sentle gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Tautona advocate Dumaboko paketsa emeletse go leba kwa Putegong ya tsa itsholelo kwa hatseng la Switzerland. Metswedi e harologaneng ya itshetso mo mohameng wa ditšwamong e le jwa le botlhokwa mo go tswakanyeng itsholelo. Fa mo go tsa metshameko maloko a komiti e ntšha ya lekgotla la BFA a rutuntshiwa ka melawana le ditsamaiso tse lolameng tsa kgwele ya dinao. Wetsone di lekalo dikgang phirimaneng ya tsatsi la gompieno la kgwedi ya lefiri la dikgong le le malatsi a le 20 wetso ra kwela kwa go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bosa la modisa le tharapana ga go le galalo a gale ya go kgotsi a enne kagiso.
ba ga etso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se sa monaka pula e tsweletse ka gona mafelong a mantsi a lefatshe leno e latelang ke pula e neleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 35 ko Bodikwa Primary School, 22 ko Gumare Police Station, 12 ko Gambule Primary School, 17 ko Suapen Junior Secondary School, 14 ko Makobo Primary School, 10 ko Moroka Khotla borobabedi, ko Soronga Police Station, 5 ko Puduhudu Wildlife Camp, 4 ko Tsamaya Primary School, 3 ko Butale ga mmogo le ko Selolwane Primary School, 1 ko Nkange ga mmogo le ko Plateau Primary School. Me a re le ba swantse sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno go na le kgonagalo ya gore maru a ka duma kgotsane sa pula mafelo mangwe a dikgaolotse ka tsatsi la labedi re soletse kgonagalo ya pula difolkgadima e phatlaletseng ko Nghabe ga mmogo le kgaolo ya Chobe. Mafelo a mangwe a lefatshe leno one re soletse kgonagalo ya pula difolkgadima mo mafelong mangwe mme ebile go na le kgonagalo ya gore go nne le diphefo tse di mašetla mafelo a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba sa kolla go ipabalela mo diphefong tse mme mo mosong gone re soletse go ikutlatse go le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno re soletse go etsa selekanyo sa mogote wa 20 go ko 23 mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ikutlatse go le mogote go gantsi ga mmogo le kgaolo ya kgalagadi re soletse go etsa selekanyo sa mogote wa 33 go ko 35 mafelo a mangwe a lefatshe leno one gone re soletse go ikutlatse go le bothitho mo tshokologong ka selekanyo sa bothitho jwa 22 go ko 32 mme a re le ba tsatsi la boraro le la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatle le kweneng re soletse gore ka tsatsi la boraro go thibe ka bontlhabongwe mme go na le kgonagalo ya pula difolkgadima mafelo mangwe ka tsatsi la bone go ikutlatsa go le bothitho mo tshokologong ko kgaolong ya gantsi ka tsatsi la boraro soletse re bo go thibile ka bontlhabongwe mme tla re ko bokone jwa kgaolo ya gantsi go nne le kgonagalo ya pula difolkgadima mafelo mangwe go ikutlatsa go le bothitho mo tshokologong ko Chobeleng ha be re soletse kgonagalo ya pula difolkgadima mafelo mangwe ka tsatsi la boraro le la bone mme go ikutlatsa go le bothitho mo tshokologong ko le gare le bokone botlhaba re soletse gore ka tsatsi la boraro bo go thibile fa ka tsatsi la bone go tla nna le kgonagalo ya pula difolkgadima mafelo mangwe go ikutlatsa go le bothitho mo tshokologong ke sone seemo sa loapi a ene boroko. This year's budget demands that we rethink our priorities, demands that we reimagine possibilities, requires that we build with purpose. It is about ensuring that every pula is wisely spent, creating and addressing the most pressing issues of our time, the issues of poverty,